Mimi Jovanovska ima 19 godina, dolazi nam iz Velesa, iz Makedonije. Radila je sa gostujućim mentorom Dženanom Lončarevićem. Prva pesma Zaverica. Karolina Gočeva. Ovdje je Nevena, njena rođaka, sestra, naša finalistkinja Zvezda Grand. Verica Ilijeva je žena jaka, so tursko kafe sekoje, sabaj levo raka. 66 godini, a duša mlada, najviše saka da zbori za vlada. Na kafe gleda, sudbina kažuva, 2 sati zbori, nekogaš zalažuva. Padna lavo kujna, završivo bolnica, svega doma ja tretira me ko Bogorodica. Mozočen udar imala jednaš, ama pak stanala ušte vojaka baš. Ama verče pak se smeje glasno, sonea se kogaš interesno i jasno. Pokratovo sovesna saka da šeta, 4 dena od bolnica kako Foniks leta. Omileno jadenje je baš šteta, jaka žena ušte pojaka, usta ko raketa.